Ada kalah. Ngali siapa polisi datang. Ada halo. Tuh itu Pak polisi bener. Kena mosonya Mang Adeng. Melo. Gampang Pak. Kita polisi. Melo. Siapa? Siapa? Mang Adeng. Melo mabok ya. Mabok. Ayo. Kita polisi. Ayo. Kayak pamborgolkan lagi. Pamborgolkan. Borgol. Borgol bediil tuh. Area video. Ayo bawa tadi maboknya tadi. Bawa polisi. Tadi malak di hadap malaknya. Tadinya Mamat bagus. Malak Mamat lah. Mamat tuh. Siap. Pak polisi Pak polisi teh. Mabok supir tuh. Nanya mau bang. Pak polisi naros. Pak polisi harus. Bediil tinggal mana? Pak polisi tadi nyiuman Abita. Yang ikut Agus. Yang ikut. Yang ikut. Dah, balad. Sudahlah, sebabana. Nyium atuh. Adeng. Polisi dah, Mang. Aduh. Polisi dah kan bagel. Tapi Madeng tadi majek. Itu saya itu. Kisah. Ian, balad. Alus euy. Sebagian apa jenengnya? Tanya hujan naik di Borgol tuh. Ya, mana dekan? Tah ento. Iya cepet bawa Kasaha tuh. Oh, deh. Adang bebak kayak gitu tuh. Ada bisa mabok wae. Benar, Pak polisi jawab. Ada kamari curhat jeung saha jeung Mang Ugun, naon diputuskeun ku saha? Boleh mah. Pak, sabari maboknya Pak. Maboknya putuskeun tah si Mang Ugun. Antar kita mabok spiritus sumpah Orson dah. ya cepet loba omong. Wani Ugun saksina Ugun mamaya Ugun. Naon kamari ke jeung ka bos opiknya Anggus ya? Nya, maling entok nang bos opikna. Maling entar Lumayan entok sebenarnya saha. Dua kuwi saha? Dua kuwi. Dah, hui. Dua kuwi saha? Tah ieu tah mah entok. Iya kan loba omong anjing wani na. Sahabat aing goblok geus. Mana sahabat Madeng teh? Tidak Mana sahabat Madeng? Iya Pak polisi terus naros yang ada Mang Adeng dengan dia. bawah, si Mang Adeng ke bawah. Canak ya Pak, pacanak Pak. Pacanak ke polisi Pak. Mata. Jadi aduh Udah kurang ngarayu, udah mau kerayu. Ngarayu udah polisi mah. amin dong. Halus pun memayagun. Sok tuh itu Kamang Oleh nyebut Hasem, bau. Kamang Olehnya. Kamang Olehnya. Sia Bapak polisi sana ini goblok jeung wanian. Aduh salah. Adeng salah. Naon deui sok. Ada siapa? Anu maling entok saha? Maling goblok. Kita ya polisi tah. Iya, Pak polisi tah. Amin dong. Mengadeng nu maling mau. Itu Pak polisi teh pada nyanak Bang Adeng. Enak geus gitu kumaha tong keteng gitu. Nyalakeun ke bos opik. Iya Bapak. Saha nu tah maling entok? Sok. Mengadeng. Ayam goblok. Ayo Pak. Amin dong. Ada. Siapa mau goblok Ngarayu. Sia. Sareng bapak menyelap deui bapak saya tan amina kamar terus kenalan. Sok saha? Pak polisi. Goblok. Amina. Komandan. kenalan heula. Mana nama? Bapak Nauda sah. Bapak Yuda ini. Sana mina. Sana mina. Saha? Teuing tambah. Ayo anak saha? Bapak Uda sah. Ayo deh ini anak Agus. Anak bagus eta. Itu namina. Kamari kan dia jeung Haji Munuu geuning. Kenalan lah tuh. Kenalan lah. Apana? Sahamina Pak gitu. Karo saha kenalan. Geus dahar can Mang Adeng. Saya geus dahar di foto ieu bieu. Alah. Enak. Oh, nah. Aduh. Harus.
Yakinkan Ini populasinya. pinjamkan uangnya sampai Aji. Mana pinjam uang sama teman kamu dan yakin Pak Ayo Agus. di kamera. Namun eta Pak Agus, emot mana Pak Agus. Sa namina sa. Teh begitu Pak A. siapa? Iya teh Pak gitu yang iya teh Pak Agung. Tah, kita yang tetap Pak. Polisi mana tuh? Naon sih ngalaporkeun masa opik teh naon? Ngalaporkeun teh naon? Motor. Motor Motor meo goblok. Bisa jangan geus ah, lu ngomong Sia cepet goblok. Aya ka peti. Itu spiritus. Mangadeng sok bejakeun sok katugu mangadeng. tah dijawab Mang Adeng sok katugu. Rek manja katugu teh naon katugu teh? Pelanggaran mana? Asal ngomong bisa memajak wae. Dirinya Sia lu ngomong goblok. Iya balad. Bakuing. Sadana kru. Kru naon? Pas berkataknya. Tepas naon? Tepas berkatak tong duruk guys. Bapak rek diduruk ieu. Oh, sia keblok suwana wae keblok. kejadiannya nama tepas berangkat teh sanes Mang Adeng nya. Ah, Anu uyan nya. Uyan di Kang Mamat. Tuh. Di Mang Mamat. Om Ayo Mang Mamat ke mana? stres. Nah, Mang Adeng cager. Sia keblok lu ngomong. Mana spiritus? Mana spiritus? Cepet ngomong stres. Spiritus. Nah, tegangnya Mang Adeng reuas tegangnya. Ai hate. Soak. Nah ada nggak bisa jadi nikahnya ini. Tonton nikah. Tong nikah aya pot sih. Baik, bedek nikah lagi yang Pak Polisi. Tangeuna. Iya teh Wani gitu, kapolres wani Pak gitu. polisi. sok Aduh. wae ngeureun Oh. itu sok. Oh, Urusanna panjang misalnya. Amin dong sayang cinta. Sayang cintanya. tuh ingat. Sia keblok suwana wae. Pak Polisi kan dia teh ngajemput abi uinya. Nya. Aduh. Wani gitu kapal polisi. Sudi keblok lu ngomong. Nah, tuh. Amin dong. Gila koplok teh. Iya kumaha ieu ada Pak polisi kumaha ieu teh. Yo, Kumaha. kumaha? Pak polisi ada Mang Adeng ieu kumaha. Pasti enak nah. Mau perolong. Kali geuna. Rokok. Mana? Ah, besok iya. Iya Pak polisi. Badenya anak Mang Adeng. Iya. polisi. Sok we baralik heula ke bawah eta baralik heula we. Sang Pak polisi. Gitu. Bawa polisi. Lah iya dibubarkeun ditepas. Ah, yang tai. Lagi dibongkar tempat Dibongkar. Amin dong. Jadi milik Uyan. Ojo kok lah milik nyaya beli ke urang oh. CS lain eta. Tes ai. Ah.